Ok, pravimo mljevenu dimljenu papriku od nule. I počinjemo sa ovim paprikama i varušama, odnosno možete i koje hoćete. Ja ću i ove ljute što su mi rodile na Bilješevu, taman za Sanču iz onog klipa s ljutom pljeskavcom. Paprike je dovoljno samo da operete, iskružite im šupak i odrežete ožiljke života. Sjemenke ćemo očistiti, a ja sam ovaj put najsretniji čovjek na svijetu, jer u ovom slučaju ne moram gulit paprike. Mislim da bi radije gulio 6 mjeseci nego gulio paprike. Nakon što ih nasjeckamo na štrafne, ja ću oljušt malo bagrema, pa ću ih i zadimit ovako jedno pola sata, da vi ne morate jer je dodatna beskorisna patnja. I onda to fino rasporedite u jednu plohu i to vam ide u rednu na 60 ili najniže što vam redna ide. 8, 15, 20 sati, vječnost, ne znam, ali već čujem vas kako vam pišete, ne struje, šta struje, potrošite to. Evo izračunao sam vam ja koliko će koštat struja u Bosni i Hercegovini ako vam redna radi 15 sati na najniže. Ostaje nam da još to sameljemo. Ne mogu reći da je ovo najgluplja stvar koju sam uradio, jer sam radio svašta, ali jest jedna od najglupljih, ali bar ću cijenit više sljedeći put. Kada u prodavnici za 3 marke kupim više paprike nego što sam ja ovdje dobio.